azanye ibendera ry'igihugu cyacu n'iry'ingabo z'u Rwanda kugira ngo nayo ashirwe mu karasisi k'uyu munsi. Akarasisi kinjiye kagizwe n'amasibo 8, amasibo 6 ya Officer Cadet n'amasibo 2 y'abaherekeje Officer Cadet. Bakaba binjiye barangajwe imbere n'itsinda rya muzika riyobowe na Lieutenant Jean-Claude Mutangimana. Akarasisi kandi kejwe n'umuyobozi isibo ya mbere ya Officer Cadet na Officer Cadet Chris Sekiruba na Officer Cadet Agustin King Kamera. Isibo ya kabiri ya Officer Cadet na Officer Cadet Isaac Murano na Officer Cadet Regis Yonsenga. Isibo ya gatatu ya Officer Cadet na Officer Cadet Eric Uwayezu na Officer Cadet Bole ya kane ya Officer Cadet yowe na Officer Cadet Dennis na Officer Cadet Mane. Sena tamu ya Officer Cadet na Officer Cadet Mane na Officer Cadet
akarasisi karagorora imirongo gaturutse iburyo gorora. Uwo ni RSM wa Karasisi Warrant Officer 1 Sabimana Jacques uje gushira akarasisi ku murongo neza kugira ngo umuyobozi wa Karasisi ajye mu mwanya wamuteguriwe. Akarasisi gorora, amaso y'iburyo gorora, gorora, komeza, 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 amaso y'iburyo hamwe, amaso y'ibumoso gorora, gorora, komeza, 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 amaso y'ibumoso hamwe, akarasisi, amaso imbere. Muyobozi, akarasisi kari mu mwanya kagizwe n'abasi 8 gahagaze mu mirongo 12 ku 10 ifunguye, kiteguye kuyoborwa namwe muyobozi. Isibo ya gatatu iyobowe na Officer Cadet Philippe Uwayezu hamwe na Officer Cadet Bonheur Munyandamutsa. Isibo ya kane iyobowe na Officer Cadet Denise Cyuzuzo hamwe na Officer Cadet Annette Mutesi. Uwungirije ni Captain Innocent Ntaganda. Ya gatanu iyobowe na Officer Cadet Fulgence Mutabaruka. Kasis ngap wao samura
rya muzika yereka kariyeri kibayobozi gaciye iburyo mu ngendo yihuta iburyo hindukira Kasis! Ngendo yihuta twese hamwe mbere genda akarasisi k'uyu munsi kagizwe n'amasibo 8, amasibo 6 ya officer cadet n'amasibo 2 y'abaherekeje officer cadet, bakaba barangajwe imbere n'itsinda rya muzika.
isibo ya kane ya officer cadet iyobowe na officer cadet Dennis Cyuzuzo na officer cadet Bone Aneti Mutesi. Isibo ya gatanu ya officer cadet iyobowe na officer cadet Valence Ndayishimiye na officer cadet Gabriel Nyaminani. Isibo ya gatandatu ya officer cadet iyobowe na officer cadet Fulgence Mutabaruka na officer cadet Daniel Niyonzima. Isibo ya karindwi ikaba n'isibo ya mbere y'abaherekeje officer cadet iyobowe na officer cadet Emmanuel Ufite Yezu na Steven Hatungimana. Isibo ya munani ikaba n'isibo ya kabiri y'abaherekeje officer cadet iyobowe na officer cadet Innocent Kwizera na officer cadet Alfred Niyomurengezi. Uri inyuma ya karasisi ni umuyobozi wa karasisi wungirije ariwe Captain Innocent Ntaganda. Ngabo abagize akarasisi kuri munsi. Buryo, buryo, shira.